ni som ni paria January sang ni som ni pani zir tom ni ani e Barmaram boina chanchin thar le kovel chanchin thar breaking news te ton toma hian kanan puang chuak le pop pop mai dona ngai thlang o Russia sarkar chon Burma sipai sarkar tan armor vehicle model BRDM-2M som ni pathum zat chu anlong cholna mun pui Vladivostok atangin the captain Yakovich anti anlong pui pangin Renguna thilua longchol muna January ni som ni palizan khan aron thlen pui rup maya azan la in an hlan thlak vek thu Myanmar witness ti pol pakhat thu puan atangin em hiani hetiang armor vehicle model BRDM-2M hi nikum February ni kata sipai ten thu nei na an pong lak tum khan nei pito parliament tuala veiwangun berang chi khani pakhat man hi dollar singtum sangriat manvel zetani Myanmar witness Paul hi Burma sipai ten human rights an bo chena zong evidence la khom thin tani container bungrophur motor lian pasaria an thir chuaral thuam dang lai pui artillery le amu ton zani somria pani zat chu hemi rual hian alo thleng bok ti nei pito military source atanga hriat ani bok Indo to Myanmar border Mizoram chimlam siha district ka ki khuwa ni som ni paruk ni lai ni khan Assam rifle sipai ten Myanmar poisa chiat nuai zavel an man thu hriat ani chung an poisa man ta chu an man rolin anei tu niarin mi pakhat po man tel ni in thu nei tu te khuta hlan ani thu Mizoram news chen ata langa December ni som thu pakhat po khan Mizoram le Chin state in rina siha district Mohangge khuwa Assam rifle sipai ten ral thuam le puak thai engomazat an lo man to bok ani Myanmar tual chhum boina kal zela thole ni jangkan Myanmar lama tangin zokotara bi zati chuang zet an tlan chia bi then khatero an le to thu don danin thole ni zandariat borvel khan Myanmar ramchung ri khodara Myanmar sipai ten gelatin ninge hriat an ti puwa ba ka silai voi sari vel zet an met puaka mi pui nu nau thlabar mangang bi zati rual vel zet chu azanin triau li kanin zokothara an riak lut ani Zokothar atanga kilometer thum vela hla aom ri khodara hian tun naya Myanmar sipai hi anin da bel nia soi nia panga paruk vel lek om thin kha tuna hian somruk vel zet anom to nia soi ani thu don na in a soi danin chiao chaklok sial lam khoi in mithian nia mithi vuina kal ta chu Myanmar sipai te chuan People Defence Force PDF emo an mani beitura kal nia rengin lo in ro sangran silai an me puak ni in soi ani Zokothar police ta chuan Zokothara tlan lu thi me engzat chiang nge an hriat chiang ri lo thuan soya bi zati vel an ni arin om thule a then chu an le to thu ten soi Zokothara hian Myanmar atanga ral tan ron lu thi bi sang khat zathum somnga pathum anom to sa ke ma om te in luat te chung te bel te an ni Chin State Falam Kwa National League for Democracy NLD-MP pakhat le Second Region Kalimiawa MP pani te chena inchu Military Council sarkarin an kalsak le thu hriat ani Falam Kwa Chin mual venga om MP Pural ni na chena inchu January ni so puko kalta khan Burma sipai sarkar hian an kalsak thu Falam tual chung mi pakhat chuan asoya hetiang khian chipchia do hlekian asoi I han puang sui tiang sarkar ta chu sak ani to dona zorlai lekha pani ti lekha antara bidang ina chuan antar velo ama ina chi antara ni pural din hi kunsang ni sompanga atangin National League for Democracy Party atangin Falam Township number 1 constituency atangin parliament member ata thlatin ania kunsang ni somni in thlan po khan NLD party atanga thlantin to ani chutiang bokin January ni sompokwa zan lam khan Second Region Kalimeu MP PCM chena in le Kalimiao hlaita ia venga regional MP Thanwei Chio chena in chu Military Council in ankal sakbok thu asoi tukin jinglama lekha anon tara police le sipai lam antel vevea an thuzia ka chuan firfiak na lam nena in kai noi awangin he in hi sarkar in achu sakdona zorle le khapani thu achuang ani PCM le Thanwei Chio te chu sangni so panga le sangni somni thlana National League for Democracy Party changa parliament member atana thlantlin te ania Chin state
military council in a thu sak chena in panga awm towa December ni somni paruka sami kwa NLD MP Salai Mio Thai chena in October ni somthuma haka kwa Chin National Front Vice Chairman le National Unity Government NUG Sarkar Nuaya Federal Affairs Union Minister Dr. Lian Muk Sakhong Intelin Cholbuk Venga Pu Van Chem in po an local sakto bok ani Chin State Chimlam Matupi Kwa Military Council Sipaiten Security Tikhalin Tual Chung Mi Te Omjanei Lovin Anban Chin Din Thudon ani January ni somni Jan Khan Matupi Khochuanga Khobui Venga Mipali ta chu Military Council Sipaiten manin an Voshepa in tiang komna an ziatira atuk jinglama an chole thu Matupi tual chu mi pakhat chuan asoya hetiang hian asoi nimin lamda thu vela sipaitam takarokala zanlama chuak reng chu an vuak hrep tua an banzuya police station a dalu chu mi pali chiani atuk jinglama mi pali te chuan chua in tiam komdan ziatira engtil sualma antelo khubui venga mi ten dia chuk ban tok mi pali te chu is khubui venga cheng u khin buang u woba u san ong u ong tu ten dia an hokonga sipaiten manin an worship rigot mai ani ati Matupi khua hi sipai mun poimo tak ani angin Military Council Battalion Light Infantry Battalion 140 le 304 omna mun pui ania Chin mi pui vek him du pol ne na inka na nasa tak chu athin na township ani bok tut naya sipai le ral thuam phur sipai motor sampo vel athen belia Matupi township a sipai ten Chin mi pui vek him du pol CDF Matupi Tranpuya anpu civil mi sompokwa te chu anlaman nenga Matupi lock up a dani chuti rolin Military Council sipai ten in tinalutin chung kopik list an check thin bok ti hriat ania Matupi township a Military Council sipai tele Chin mi pui vek him du pol te in kara in kana chuak wangin ha kha chu Matupi le pinda chu Matupi motor kongpuya motor service a chol veka bunglopur po atop veka wangin khosakna le eile in tur lama an tlachamin thilman asang chhojela chuti rolin Matupi township chunga mipui sanga velin an mani khuwa chuasanin Mizoram state lama aral tan mek ni in thudon ani bok British Sarkar chuan COVID vaccine booster an pek chuan na atho thata wangle Rikai jinga harasana liam tham dei le damdo in panpui ngai an tlang tema wangin Shrileng laka invena tur khuak khirna an siam tamjok chu nimin atang khan a hlip nimin atang khan England khoi hmuna po pai to na man kher angai to lowa night club le punkhona bun dang lu na ta na COVID pass ngai thin po ti to pani tabok Sarkar chuan ka liam ta khan mani in atanga tathok tura mi puite thuron alo pek tele classroom chuanga pai to na mang vek tura alo ti to po asut le ani in kai hruana khau jok chu plan B tia soi ania Dikum December 30 lamkhan Sridhar Chaktak Omicron variant wangin ban ani hei health service lam in dailona thleng tur ve na ta le mipuiten booster dose unlock theina tura hun pek na tan ruangman ani Health Secretary Sajid Javid chuan Sarkarin vaccine sem chuarut pui testing le antiviral treatment asiam te chuan an ram chu Europe ram jinga ven himna dei thabera asiam thei pha nun phung pa ngai an job le theina tura siam tu ani ati hemi rual hin Javid chuan COVID nena khosak kan zir chung hian hri hian min kian san mai dor lo ti kan hriat vereng apoimo ani ati Rikai tlathiam zel kara health official chuan Omicron chu ram chung mun tamzoka aladar mek thule abikin naupang le kum upalamte fim khur turin acha a official ta chuan naupang kum so pani chung lam zinga za somriat pali donin vaccine dose ni na unlock to thule kum bi thlia ala thei chin zinga za somriat pakhatin booster dose an la to bok te soi hospital admission le intensive care unit a daluzat an pun bello emo an tlathiam lam emo ani bok kum tharni borvela ni khata Rikai bu chwa mi nuai ni vel ni thin chu tu tai khan ni khata mi nuai khat borvela atlathiam to ani Prime Minister Boris Johnson chor karma sa khan rampoma Omicron leng chuan api ka thleng to ti soya
sarkarin in thla dul lam an pan zel kara hian dawr thenkhat le public transport operator te chuan mipui te chu mai tuamna vua chhun zawm zel turin an gen thu London Mayor Sadiq Khan chuan khawpui chunga bus le subway train a te chuan mai tuamna pun chhun zawm ani tur thua soi boka rikai te chu ninga chung ani khung hran chhun zawm zel angai dona pase Prime Minister Johnson chuan he in kai hruaina po hi ti top thuai ani tur thu soin rikai te chu phim khur le uluk taka ide kol turin acha health official te chuan COVID-19 chu tlang hrilek anga ngai to tur le hun local zel tura machon dan thazok siam turin ngai tuana an seng mek ti soi Scotland, Wales, Northern Ireland te point hri wa khokhian siam chu an thla nul to ani Israel chuan nilai ni khan kum som puria chunglam nanda ben von tei te na COVID-19 dose lina an sem chok tran te soi Israel hi khovel ram zinga ram mipui te na COVID vaccine campaign kalpui ma saber zinga mi ani nikung nipui tang khan booster shot pek chuatur ani thu soin tu thai khan kum upa le nanda ben von tei tan vaccine dose lina hi an pe chok tran ani Health Ministry Director Natsman Aswan campaign a bung thar an kai ti apuanga taksa chaklo le frontline worker kum so poria chin te chuan dose lina an la thei don ani ati Pfizer vaccine dose lina la khian vaccine dose bikima la to te chuan a let thuma tanga a let nga thlengin an taksa a danna do theina antibodies sakzok an nei the ni Israel mi pui makta duai ko point policia nuai ruk chuang te chuan vaccine dose lina an la to ti health ministry chuan atar lang an ram huna jing da riat vela North Korea khochak lam tuipui kam ham hung atai ballistic missile North Korea chuan akap chuak ni in thuron ani Japan economic zone porlama atla ti soi ani bok North Korea hian US laka inven himna turin ven himna lampo thuam cha ani don ti lo soi to ral thuam siam na tho chalai lok te po tho chun zom le vek ani don thua soi tho le ni khan North Korea hian an ram ko chak lam tuipui ka ba cruise missile pani alo en chin to boka South Korea sipai te chuan hei hi an soi ani India Ram State paka a assembly election pachon mai tur an oblain ram chunga COVID-19 kai an pun chho zela wangin mipui za asomnga panga chuan in thlan chu thlakhat te bo thlati e botala son hlata du ti local circle in zirchena ane train atala mitam tak chuan India rama hridar mek BA.2 subvariant Omicron chu state a in thlan nei na mipui pun khomna wangin Srilek tho thumna chuan hun reizok anai pha thei tin soi he zirchena hian India rama district zati songkua pani tangin mipui si khat zathu som ngai dan la kania mitam jok chu Srilek tho thumna in api ka thlen ma a pun khomna le in thlan hoi ho chuan Sri Nasajokin ati dar thei an ril Assembly in thlan neina tur Uttar Pradesh Punjab Uttarakhand Manipur Goa te chu test positive rate TPR 10% chu lam vek ania ka tenin san lam apan zel bokani Uttar Pradesh a chon karma sale apa salam ka liam ta khan ni tena hikai thar chu 40% in apu bela Punjab 41% Punjab district som ti pani atanga so pokwa chon positive rate hi 10% chunglam an diveka an zinga district pariat chuan positive rate 20% chung an nei bokani Manipur le Uttar Pradesh district so pakhat Goa le Uttarakhand district parukta chuan ka tenin test positive rate hi 10% chunglam vek an nei bok Rampur pha district za somga paniabo district zathum somsari pakwa chuan weekly positive rate 10% chunglam ania chungzinga 40% chu in thlan neina tu state paka ami ani election commission chuan assembly in thlan neina tu state paka January ni riat khan political party te chu road show le physically rally chu January ni som paka thleng nei alo khapwa he khamna dani January ni som thi pani thleng po sei le ani duwa January ni som thum pakhat thleng atan po sei chun zom ani India ta na Olympic gold medal vachuak to tu
Charanjit Singh chu Nimin Khan athi kumnga chung alo to stroke wangin a chena una Himachal Pradesh athia kumsom komedi in fapa pani le fanu pakhata nei Tokyo Olympic saka zakwa songruk pali khan Charanjit hi India captain ania a howin India chuan gold medal an lo la to ani Olympic baka saka zakwa songruk pani Asian Games a khan India tan silver medal alabok ani thua hian Himachal Pradesh rangin India captain pakhat chi an lom a fapa VP Singh chuan kapa hian kumka chu chu dan na khir tak anei to tiang hol lo chuan a kal theilo tut nai thlathum chung vel chu khum metin a om tin a pa chung chang a soi Charanjit anupui hi kumsong pani liam ta khan athi to a fapa upazok chu doctor ni Canada rama om a fanu poi New Delhi a pasal anei to bok a hun tu hunga hian a fapa no pangjok VP Singh chuan om pui ani ole tutruma kan video kan upload thara hian voice recording kan ti don trap hian kan ta rapin thut me kan voice han puan chua a khan tar pik trong te po om mai the ngai thla ka som deuh mai the du thu ni lo thil lo thleng thu ta dia view aten min lo hra thiam sap do hei tu na po ka ta rapik mup baya ti har ang re fu baya min lo hra thiam sap do dia ole a top dan view aten na nge na han zep ve leila kan channel min la subscribe sak lo in om chuat min lo subscribe sak ve ngai turin kan an ge chuwa tin kan video upload thar te hi in lo nona in lo bu gal zel theina turin notification bell kha beta ola da turin kan han ge chu ani tin kan video le kan channel link hi in thian te na te group a te atam theyak bera milo share dar saka tan milo lak pui ve le zel tur po in viewer zong te kana so mi kan han ge non le chu ani ole in zawain viewer zong te in zawaya chu kwa pathian bal som na doga du sak na chibai kan hlan chu ani